Macho mabwanje. Urubwanje banyumba. Yebo uthini? Uthali njani ngikhaya lapho? Siyaphila kunjani cha? Hayi ndiri bwino ineyo. Atali bwino baba. Ndirabhanda ineyo. Uthi ngibaba ubhanda. Oh bhanda. Ndirabhanda. Mwase Malawi. Yimwe Malawi. Kunjani wena? Hayi ndiri bwino. Kaye mweyo. Dzina ndindani? Uthini? Uthi lina linjani? Ngiyaphila. Ibizo lenu ngubani? Ibizo. Isibongo yini? Mina uMahlale. Ndathokoza kwambili ndathokoza ukuonani. Ndathokoza. Uthi uyathaba kakhulu ukubona. Nami ngiyathokoza Rambwini. Nguphi ngubhanda lo kodwa ungazi uthi phili konke kuyasebenza. Alright. Into chimozi. Alright. Moses. Hayi uthi into eyi1. Into eyi1. Uyayazi Moses into eyi1. Hayi siyazwisisa. So yikho ngikubizile lapha Mahlalela. Uthi ubona intombi la. Ufuna ukuzokhupha. Alright. Ufuna ukuzokhupha. Alright. So nawe uza ukuthi mabwela pano maona kathi bamina lapho ufuna ukuba ndalama. Ndifuna ukuba ndalama Alright. Ufuna ukukhipha. Uthi ufuna ukukhupha imali lapha sebona unkazana ngaphakathi. Uthi lingakhulumisana yina akhuphe konke okuncane abe lapho. Umntakasisi wami lo. Njoba ngamtshela la ngusisi. Angisoze ngimvalele umankala. Hayi amavumile abamba. Athi ndimwana wankulu wawo. Ni mwana wankulu wabo. Anansida pamina apha. Akoma ndimkonda ndifuna ukuthi ndikachosa ngela bambize. Makachosa ndarama imene. Mzukulu. Tatuno ndizanje. Mzukulu wami. Buya phela. Ujaha yena uyasebenza. Uyasebenza baba. Usebenza ezimpinki. Alright. Nani wathi? Akufundisa ukuthi umsebenza ukuthi nawe uzawule nchito yani muri babanga. Ndisenza bazimbanga. Babanga baja ndichita accountant baja. Alright. Ndimenza ndinchito yanga inene. Uyenze accountant phakathi khona pana umsebenzi wakhe. Alright. Ndiyo ndichita accountant babanga. Eqinisweni vele mina abantu basezizweni yabathanda bemali. Umuntu wakho angathanda into yakhe. Uyahlazo yakhe. Umtshela ukuthi sizamtshengisa umuzi wakhe ahla yakhe khona. Yathi wathi awakonda too much. Ufasha ukuthi akabuya kuMalawi sabuyela. Ndathokoza. Malawi. Wakhala pano mwana wawo nyumba ilipo pamena. Wathi ilipo pano? Zakhala pamena. Asindipita yena, asindipita so. Asupita sakamakonda wantu. Andima ndakamkonda. Uthi yathaba kakhulu uthi kasabuyeli. Alright. Uthi hayi asopita kasabuyeli. Ndathokoza kwambili umuntu wabwino. Uthi ningabantu abalungileyo. Kanti obhando waphila imbathandela khona. Anti usuke nini kunyumba le? Hayi Malawi ubuye eminyaka nalophelileyo. Ubuye ngomsebenzi. So usehle zosebenzela ngapha kasabuyeli. Kuhle. So akufuza ukuthi wajoka lithi kuMalawi ndawo uzathi chaka. So wabwera kuno no return kuMalawi. Asindibwere kuMalawi asindibwere. Ndabwera kuno ndikhala kuno. Ndizafera pampo. Uzamenyele pampo. Uyafera khona. Siyabonga. So uyathaba leyo sezizubaba lo mama. Ngiyathokoza kwambili. Mali ngibiza umzukulu wami ngisale ngibuye. So atatokoza ndifuna ukuthi pamena apa apeza mwana azawafita zose zakudya ndiwo uzavula nyumba ilipo pamena apa nyumba atizokwaza nyumba pana zatipaza nini nyumba pana sitizwa kuyangula zimene kamba muzakunzirako bati ndichindi language manager Sindebele Sindebele yamakamba Shindebele koma ndatokoza uzafuna kuti uzikhuluma Bati salibonani nikuthi mulibwanje salibonani salibonani baba ndima yankula le nchizungu mwana wake manje muzichosa sizungu buya ngapha mzukulu yankula chizungu hlala khona becele ngabhuru wakho ndiwamena ndimene ndiba yankula le nchizungu miyankula chizungu chako chizungu azamaziwa ndichamamva kuti ndiyankula chani koma chizungu timamvana ine manje ndiya bambo chibambo saziwa chizungu saza chizungu uthi yena nofazi wakhe bakhuluma ngesikhiwa so yikho uthi bezibezwanani yamthe uthi hayi ubaba yini isikhiwa kaSikwanisi hayi sizungu mina hayi kaSikwanisi bali sizungu isikhiwa isilungu hayi sizungu mina bali evutho hayi kulendaba
palibe mavuto koma ndirimukonda mwana ndirimukonda ndirifuna kuti ndikachose ndarama zimenezo then ndikapereka za ndarama zawo then ndifuna kukhala ni mwana wako vatipasa nyumba vati nyumba iripo so ndizakhala pano sindizapitaso ndimati kutamange kunchito kuseni ndibwera pompo mbopano kuti yena uyataba kakhulu ngokuza kuphi imali elifunayo njoba selithele indawo yokuhlala ikhona uyabe semsebenzini avele emsebenzini khona pha ngikhaya uyataba ngoba la yiselo baba ya kuhle mzukulu lantu yamazi lo silethelele wambo wasithathele obhanda mzukulu wami yazenza itathe engayilindelanga khathi awusantshenti kokucabangayo siyabonga so uthi imali yakhe ngithathe hayi uyamthanda akulanto engasiphambanisa asifuni phela mzukulu ukuthi unyawo phandle nyawo phakathi umuntu abe so anti umtshele amawudza mwana wawo uthi safuna muntu apira mnyumba achoka futi mnyumba atsafuna imene muntu akhale pa nyumba chabe imene imodzi kwetu utaona mnango mawa achinja aya mamuna uja ndifuna uyu ati yayi ndatasanga iwe chabe ndiwamene ndathokoza kwambiri yazikomba ndawabwino wababa ndathokoza kwambiri lami ndabini uthokoze kakhulu ndathokoza kwambiri ati abamba panyumba vati ndipandani pano uthanxa ilibiza lapha ekhaya libiza chikobani komashalela 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 iya imashalela imashalela osimashalela uzaphunzira pang'ono ndiphunzira koma ndifuna ukhala sindikhala pano ndipasa nyumba pano sindipitaso koma kumuzi ndizawauza kuti abwerani kuno ndapasa nyumba tikhale tonse ndapedza mkazi wanga koma ndimamkonda ndimkonda kwambiri utamfazwa kuyamthanda kakhulu uthi uzahambe ekhaya kachele yezwa phela njengoba uyakukonda lawo mzukulu wami unjani mkonde uhlelo kuyani hayi siyabonga so ukuthi useza kuya ke zokhupha imali alright kokwalamhlanje buza ukuthi kala nje okuncane ukuthi la okuncane imali hayi besithi phela enxelisiza xotshwa ukuthi abantu abaningi phela bezizweni ababafuni usilethele umuntu kwakho kwezizweni phuma so sesitaya sambeni niqala siyexotshwa kuqala ngoba bazasigijimisa silahla imali sesibhadala ngani bathi njani nalikufuza ukuthi sunabwela khona inango ndarama tumakobili tungono nawuza ukuthi makobili mangono alibe tasiya munyumba izabwela nawo mawa abhalile vuto ndarama ndoyituluka pano timasenza ndisenza ubhanga ini awuthi ndarama ndoyituluka azohluphishe uyageleza zimachito tipite titamange kunyumba tikapite tibwereso akapena tingayita futhi uyabuza ukuthi singahamba yini ekhaya sithatha imali siphinde siphenduke futhi ngani moto iripo ngani moto iripo hayi athi palibe mavuto tingapite tikatenge ndalama tibeleso futhi hayi ndathokoza kwambiri zakwela kuma 14 hours hayi kuma 14 hours pamwe timabweraso tipitaso koma ndathokoza kwambiri siyabonga mzukulu sekhaya ndakupita ngani moto iripo babwaro apo then tibwera lero awuthi siyabuya imota nje bikhona phandle lapha siyasesathatha imali siyafika tibwera lero siyabuya kathesi ndithamba nayo ndienda naye kaone naye hayi kulungile ngoba uhlalela siyabheka